Komisi benta berpersuthu iki pajba nong sung jong katem riboy halor ka jindon kam ban penek pensa iko bat ban sumari ki tolong ka office kam jong public health engineering PHE riboy lingba ka district water and sanitation mission menta ka si ka arpu atrek luber ka rakhe ka si kerpang jong ka ya ka bla tip kum ka world water day ya ka bla pelong ha district library hall nong po Hakane kasingi lawan pensa kilang do ba MB Tongper MCS Additional Deputy Commissioner Riboy District hakajinya don rengkat lang ba W Lingdo Executive Engineer Water Resource Department VW Moment SEPHE Nongpo uba idkhar ESC BDO Umling Block bat kiwe officer ki khna school ki nohikai bat ki nong train ka tanat PHE hakane kasingi ka performance staff la polong shwa ka exhibition haka bana kaliang ki khna school na ki school ba pher bat ki village organization ki lawan ban shimanta hakajinya ko pen i ki jinchna kumno pentingkai ka ye ka blatep kum ka jal jivan mission exhibition bat na kaliang ki nong penya kil airu ki kusnam sa ki nong job haka ba ka kunhun na ka yasno ktilang village organization kalong ka nong job bat ka St Paul Higher Secondary School kalawan hakardan baar bat ka St Mary's Secondary School kalawan hakardan balai bat layo ru bersami kusnam sa ki nong shibanta ka jinya kop ruai tenrai bat layo ru bersami kusnam sa ki nong job ki belawan ban shibanta ka jinya kop marathon ni su thu ko ro kan no ka jing sitom ba kiwi benta jong kari kiwi benta jong pathai ki sem ha ka be dei ba jing don jing jong ni ga spa mariang ha ka ni ka jela jong ile se ni long ki bala den bok ni long ki bala kerku mo ha ka jang bu slam kasus ne kata ka thembai na ka bang yo ni ka umbang di jong ni slam Komuniti di bawah ba kejala jeni kejala ba ulai syau nada kerku ha ba nilan di jaka pengusora kibayo adu khat ar hajar uslap hakasisna khat ar hajar mo tang maju George suku ba kidan di jaka wik pak kibenta dari India kibayo tang pemba aspa uslap ketang ang ta dalam sutu adu kanno kali kejing kerku yang ni kejala jeni Beijing kau bagai ulat kau gerbang undang-undang bebas semuanya Neymar tembaku kelalong undang unjak kembang nyamar jiwa hanya ya pun salian Katim tadi accelerating change kabakut kalong to solve the water and sanitation crisis. Kajingmut jangan diketin crisis kalau kadang kebejeli apa? Crisis ketika meaning ketika jingma lapoy kajingnya lapoy crisis kan lagi jatip deh kena sekolah jatip benar benar crisis puno kalau kejingma ketika jingnya. Hendak kaju ke poru crisis kapeni glanti langinya syakabak hamba lani syakabak ham senil hau khatundai spa hau arajar khatsan United Nations biang kapalong yang ka Sustainable Development Goals hangta ka goal number 6 kediban ensure safe access to drinking water and sanitation by 2030. Unfortunately, Nishan Poi Yatakatom. Nakanaw matakasem ka team kalong accelerating change. Accelerating umnon. Magkamyo. Umnong su bansu. Yay. Lahap ankam. Yo. Hindi tala jinjan. But having use silang kantin mo umatan Sustainable Development Goals. Sustainable kamud kiki mengile mentah hakapon kejungi kapan penek pensa ada mentah le put dan put dan penjat put dengan mariam
kini ke bantuan kelawi jingi kin kuno, kinyo kuno, kong pokoi kinyo dem yo so.